Po prvi put nakon 20 godina privatno prirodno lečilište Atomska banja u Gornjoj Trepči tokom zime radi. Osim domaćih gostiju ima i stranaca. Kapaciteti lečilišta trenutno su popunjeni 40%, što potvrđuje da su usluge koje pruža na odgovarajućem nivou. Očekuje se da će banja u ovoj godini ostvariti bolje rezultate nego u prethodnoj, zahvaljujući dosadašnjim ulaganjima, ali i činjenici da će ubuduće raditi kao specijalna bolnica za rehabilitaciju. Atomska banja sa termomineralnom vodom vulkanskog tipa koristi se za lečenje reumatskih i neuroloških oboljenja, kao i oboljenja perifernih krvnih sudova. Nakon 20 godina ovo lečilište po prvi put ima goste i tokom zime. 40% raspoloživih kapaciteta trenutno je popunjeno. Među gostima ima i stranaca, koji su vrlo zadovoljni uslugom i koji su boljitak u svom zdravlju osjetili već prvih dana nakon dolaska u banju. Najosnovnija stvar u ovom lečilištu je ljubaznost zaposlenih prema gostima. Veoma su brižni za svoje pacijente i spremni su da učine i nemoguće za njihov oporavak. Uslovi u banji su odlični i nameravam da Gornju Trepču više puta posetim u ovoj godini. Ovo lečilište ću preporučiti i svojim prijateljima. Registrovanje privatnog prirodnog lečilišta Atomska banja u Gornjoj Trepči u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju predstavlja potvrdu uspešne privatizacije, smatraju u ovom lečilištu. Nakon velikih investicija, otvaranja novih radnih mesta, uvećanja broja posetilaca i sticanja novog statusa, ova banja postaje sastavni deo ukupnog zdravstvenog sistema u Srbiji. Njene usluge će moći da koriste i osiguranici preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Banja je kompletno rekonstruisana, jednostavno je potpuno nova. Prizori koji vidite oko nas su prizori ambijenta koji je u svakom kvadratnom metru potpuno novi i zamenjen novim sadržajima i oplemenjen. Ova sezona ispred nas će biti sezona stručnog i poboljšanog rada, ajde da kažemo u znaku specijalne bolnice, poboljšanja kvaliteta usluge i širenja glasa o banji i lekovitosti njene vode van granica naše zemlje. Od privatizacije u Atomsku banju je investirano više od 120 miliona, iako je ugovorena obaveza vlasnika bila 6,2 miliona dinara. Očekuje se da će svi dosadašnji potezi uticati da se broj domaćih, ali i stranih posetilaca u narednom periodu značajno uveća. Još krajem prošle godine uspostavljena saradnja sa obolelima iz Slovenije, Hrvatske, tako da će masovno dolaziti bivše Jugoslovenske republike kao što su nekad dolazile u Atomsku banju u velikom broju. Također saradnja sa Rusijom, evo imamo jednog pacijenta iz Libije, tako da mislim da će ove godine biti mnogo više stranaca u Atomskoj banji nego prošle godine, a i da će naravno i naši građani dolaziti u velikom broju. U prošloj sezoni u lečilištu je boravilo oko 11.500 posetilaca. Zabeležen je rast broja posetilaca za 24% i ujedno rast prihoda za 44%. Banja trenutno ima 60 zaposlenih, 15 više nego što je imala u momentu privatizacije.